زاروک و جوان خملو پاشاروژا هەرماڵ و هەروەڵاتێکینە دیو باوژی هێڤیان وان تەف سەرکەفتنا زاروکان تەندروستی و ژیانە خۆش و برۆنیە جوانرە هەر دیو باڤەکژی بێگومان ژیانە خۆ تەفش بۆ زارۆکێن خۆ تەرخان دەکەن لێ کامپا قۆشتەپە یا پەنابەرن ڕۆژاڤایە کوردستانê ku serb hewlêrê ve ye ciwanekî Kurd nûhatî bi navê Salih Yusuf ku xwendekarê dibistana Qamişlo ya navendiye û pêwîst e niha xwendekarê Zankoyê baye ji beriya 2 salan ve rastî nexweşiyeke giran hatiye malbata wî hemî karînên xwekirine da ku çareseriyekê ji kurê xwe re bibîne lê barê wan pir giran bûye û hiştiya astekê pir bi zehmetî debara jiyana xwe dikin pêwîstiyên çareseriyê jî نشترگیریên ku têne xwestin hîn hene bavê Salih jî ji kamîraya Rêbaz News re behsa rewşa xwe û kurê xwe dike. Navê Musbî Hacî Hemza ji girkê Xeloma. Nexweşiya Kurkê mîha Serettan. Çarşembê me bira rizgarî berî hêngî bînekê me bir sûret û tehlîlê jêr girtin. Pevê nara çûme cem doktor welat bête herêya rizgarî da emelîm jêr çêkirina aviasiya niha di rê de ye. مغازه جرچه کریه خودی خزاوی نمضبوطه خودی مبدی شامي عمليته اول مبدي شامي شغله 5 مليون عمليه خست وغير مصروفه ما ونها جارك دي له وليري مع عمليه عمليات الدواء الحمد لله وباش بديسه يا سيا بعد هذا ريدها وجاء النزان رب العالمين ويشبه خير الناس. Salih hîn di destpêka ciwaniya xwe de ye wekî hemî ciwanan xwedan hêvî û armanc e hêviyên wî ew in alîkariya wî were kirin careke din vegera masên xwendinê û li ser pêyên xwe li îstîgeha kampê de topa pê bilîze xewn û hêviyên xwe bi dest bixe barê mala xwe jî û pêdiviyên wan hilbigire. Ev 2 salê min ez naçim medresa xwe ez bûme bakalorya ev 2 salê min nikarim herim medresa xwe ji ber vê êşê û وبرغيد نجيم دشكستنا عملي جيرد في ونجيم كن بو اوجي عملي كيماني بينجي ورقة جيرد في وتشتاق بستيما نادر كفي خدي وضيمني دراسي مع 2019 وما امتحاناتي فصلي 2 خلاص كرن ايه صفية قصدها وبشرف ايش مكت متخصص دراستها مكملين من كاربو تقريبا حتى هشتهيفاتنا بجهاد امام أوصل وصالات دواجي حمو تحليل وعلاج تقريبا شيء سيرومي كيماي الخدانة شش حفت جلسة من الخدانة إيش بقولوا من كارب وش بين أزهر مدرسة يك جيم من كارب بمش نيات دو أختين سيرومي كيماي الخدان تقريبا بازار وجان هم أدلي مدخلا وزفري شام حالي مش بر من أبو تقريبا حفت هيفا أثر في حالي ما بافي صالح تەولی تەمەنێ خۆی مەزن کار دکە دووبارە ژیانە ماڵباتە خۆشی دکە لێ نەخۆشییا کوڕێوی بار پرگران کردە بانگ و هێڤیا ئالیکاریە دکە داک و کوڕێوی ji vê tengaviyê û nexweşiya zehmet derkeve û jiyaneka normal wekî hemî ciwanên cîhanê û ciwanên di temenê wî de li kampa Qoştepe berdewam bike. Ez hêvî hikûmeta Kurdistanê dikim ji munezemata dikim bi xwedê min tiştekî min nema عردم هبو معرض فروت خاني هبو مخاني فروت خدم تشكي نمايا ما خلق الله نا بخدي جيل بيد تشجي ولا زي ما كرمي بما مراجعك جاملك يقول بخوزي مساعدة ما بكي رحمة دي بابي خدي هي في من أزواجر من مدرسة خاو وقال لك يدلي متحقق لها متخصص بما محامي بس اف ايشاهم كتف دصال نما كاربو قلبي بس ان شاء الله هناك منظمة بين خير خوازي بمساعدة مرة بكنا في بلاي دركف مزوجر من مدرسة خو طموحاتي منه لبای هر تاری و زحمتیەکی جی ڕۆنی و فرەهی هەیە لێلبەندا خێرخواز و دەرگایەکی ئالیکاریە پاشەڕۆژاوی جوانێ کورد و ماڵباتاوی هێڤیان هەم بێز دکە. ji bo Rêbaz News علی عومەر.